RT. Kung i-serve ka. Tastes the same. Ginoon ka survive ba na yung kalaki sa mong family? So, pwede tayo buong kung wala kayo kwan. Crispy? Yeah. Good. You know that it's an intestine. What? Chicken intestine. Ay, another day. Alas 6, G's. And igang kayo ang panahon, alimuot. Nai-aircon, pwede iyon. Kaya na, wala na tayo kwarta. Mahal na. So ako luto ng isda nga kagahapon. Very good. Pakilid man. Yeah. Our live went well. My kids are here. One best thing na kanindot aning kuan is tuon sila sa akong pagpilo. Trevor, stop it, Trevor. Baby, see me? See that me? It's just a stain, mommy. Yeah. So first, It's okay, man. put it down. Yeah. Face down. You have to face up. Face down, face up. Okay, you fold it, or you can just roll No, I it. already know how to fold pants very Okay, smoothly. until the But way. with t-shirts, I don't know. You fold it like I this know how to too. fold t-shirts, but I'm not just very You good. go here, you grab this one. See like that? Then go here. Grab it, put your You can put finger. it there in the sand. This one. Hold that. You have to put it all around. Put it where you're supposed to put your finger inside last time. And then after that, see this thing, the one that we folded? Unfold it. Here's more underwear. Yay! And then, what? Yaban longganisa. Is this your para sa dili? Who taught you that? Tito Alvin. No, on the TV. Alright, that's it. Day 2. 30 minutes? Day 2 of no work. Tomorrow. Mga herb, another day of quarantine, another day of shutdown. Sa mga ga-message ako sa ilang pag-support, daghang salamat. Makabalos ragyog ko ninyo. Ay mo gabalaka, gilista na ako inyong mga pangalan. Sa mga nalipay, inyo lang sa aron. Ugma, inyo lang gihapon. Inyo na lang tanan. Again, it's another brand new day. Magpasalamat ni Lord. At least buhit ang tanan. Stay safe. Stay healthy. Next story ta. Hi guys, kastorya na ako karon diri si Charles Gamboa. Hi sa Brad.
Mo ni sa ako nga igsuon nga lahi may ginikanan may gala. May pa nga nakanegosyo ka. Shout out diya sa Gamboa family diya sa Valencia, nanawag si Charles. Sa akong mga closest friends sa Valencia. Nga lockdown po sila, so LDR sila ron. Sira sila tanaw sa akong vlog. O kana kung iro diha, madungagan ta kina. Pindihan na ron kung mabalik ang ibis. Kung wala na, sa kami sa metro bayad na. Hybrid ya po niya. Dali na. May tortang is nice. Effort lang yun ba? Kasi TINAPA, pwede maabrihan, butag suka, kaon. Kami lang, medyo effort lang yun. Pero, Tastes the same as the all other ones. What's that? That's fish. Kind of the fish? No, fish. They taste fish with the meat. See, they all taste the same. No? Artie, kung i-serve ka, Taste the same. ka-survive ba na yung kalaki si mong pamilya? Hindi ko naman kamo sa kaya tinuro ka. Mura gid na, tinuro mo pa. Ha? What? Ano lang, kamo din yung kakatibisat sa mga sa'yo. Dagan ka yung yaw yun. Strapo na tanin sa... Okay. And now we're eating. Yummy. So, pwede tayo buong kung wala kayo kwan. Ang fried saging, bang, uling na sam. Sige lang, patas naman, hilaw-hilaw, pagod, o, di. Okay lang. I'm gonna shoot the top portion. So we took something that was really crumpled Ready. and made it straight. What is Ooh. You have another bullet. Where's the other bullet? Where do you want to shoot? Which part? Alright, go. Ooh. Ready? Go. 3, 2, 1, go. Oh! You're a sharpshooter. Oh my god, no. Wrench, got the wrench. Yes! The wrench! Yeah! Get the wrench! Yeah! Get the wrench! Yeah! Alright, hapon na. So, gikan ko nag-meeting sa regional. So, nagstorya og mga promo. So, mean to say, padayon ang trabaho din. Meeting pa man og promo. Alright? For the meantime, mangibot sa tag mga sagbot sa katilingban. Laban ka pamilya. Ba! Street buy, baby. So one best thing today is online. So nag-order me sa street buy. Hey, yabi sabi kay Kuya, open the car. Kailan ako tong akuan photographer, mga event photographer. So sa Kalisod, wala na delivery boy sa street buy.
It's a pig! Josh, yes! There you go. I ordered online. Enough stock. Para sa shutdown. Okay. So itong sudan karon effort. Tungod kay gimingon naman tama itong mga alakar. So nagpalit may mag-order makag tinai. Ano sa libi? Ante lang siya muring na. So nakapalit mi og tinai sa manok. Pero hinloan sa nato ni mahigala. Wala may kuan uling. So atong buhaton na lang fried isaw. Alright, it's time para sa laing recipe. Ang tawag nato ni fried isaw. Siyempre kailangan tang mga intestines isaw. Kailangan hinluan. Isa-isahon. Kay lisod na. Tapos hugasan kini sa asin. Waswasan og tarong. Tapos pabukalan dayon. Butangan og dahon sa laurel. Burag adobo, din butang asin. Tapos pabukalan. Anton nga maluto. Pero ayaw kayo palabi kay malata ra po. Kanang sakto-sakto lang nga maluto sa mga higala. Pabukalan. Tadan! Tapos, pag medyo tanaw nimo nga murag luto na, humok na, kuwaon din nimo siya. Imo siyang ihaon sa kahirapan. O siyempre, magbutang tag itlog, tapos flour or harina. Sa separate nga bowl na ay flour, tapos butangan og crispy fry para dili na ta magtimpla pa. Tapos butangan dayon og daghan pepper. Tapos i-mix. Tapos sa oil nga init, ipirito. This one, intestines. Should put it here. There, see that. One more. That intestines. Then put it there. What is this? Flour with egg. You put it back here. There. Are making like Yeah. Here we go. Follow. Here we go. There we go. oh gosh. Wala pa. Let's see kung ganaan ba sila. I already tried, Daddy. How is it? Rusty? It's nice? The intestines? Mamma mia. Crispy? Yeah. Good. You know that it's an intestine. What? Chicken intestines. How about your... Oh. Trial approved? Nice? Yep. You know it's an intestine, right? Yeah. As long as it's fried, it's good. Init kayo. Panahon, pati ulo ni mami init Tomorrow, po. 44 degrees. Yeah, ting-init. Alright, so after aning dinner, balik sa among Zoom o among FB Live sa Bitokbitok University. Alas 8. Don't become an university. I will do that.